Yes, in the case of Eastern, because the problem of Mozambique is linked to the problem of Eastern Congo. Those terrorists who eventually showed up in Mozambique have been here in Eastern Congo for the last 20 years. They have been maintained here in Eastern Congo. So the issue of Eastern Congo should be handled together with the issue of Northern Mozambique. And would contribute. We can contribute anytime. But are you ready to send Ugandan forces on the ground in Mozambique like Rwanda has done? We would want to start with Congo first, because it's not, you will not solve the problem of Mozambique if you don't deal with the issue of Congo. So let's turn to Congo, because it was my next question. Obviously, you, others, the US for instance, has warned about the threat of these so-called Allied Democratic Forces, ADF, in Eastern Congo. You recently said that you were inching closer to sending your troops in Eastern DRC to deal with the issue. Can you tell us more exactly what you're planning to do? We have always been ready if the Congo government agrees to help in that problem. So have they asked you to come in? We are talking with them. We are talking with them. But bakukwatira wa abensiko ategwe ena okuva wa wavira wa chibuku yere ya ntoroko chibuku yeri kategwe Kampalawa oli Muganda enyindo ngasi yabaganda oli Musiramu yazizali kusote oyamanya adabakoyo yakola bakowa iwa Hakuna mtoto ngine kidogo. Ndio huyo pekee. Kuja. Jina yako nani? Sabato. Wewe vile Mnandi. Wewe sio Mnandi. Wewe kabila gani? Mnyabwisha. Okay, wapi nyumbani iko wapi? Malibongo. Malibongo. Karibu na Malaya. Alafu wewe Mnandi? Mnyabwisha vile? Kabila gani? Mulesi. Sasa wewe ni Mulesi. Mulesi dogo. Lakini wewe na iko ndugu. Lakini umwaga yote chini vitu hizi zote. Tunakasa ngana kidogo kwanza.
itakuwa liko ya mwezi karibu 2. Wataenda kuumia vile. Nyumba ndio itafuata. Mwaga yote chini, mtoke hapo. Mwaga yote chini. Mwaga yote chini hizo yote. Mwaga yote. Haya mtoke pembeni sasa. Msingu isonga. Now, maintenant, this is something I would like to share with you. ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. We have been fighting wars for a long time. Nous avons été en guerre pendant longtemps, I think almost for the last 50 years. je crois pendant au moins 50 ans, Here in Uganda ici en Ouganda, and sometimes in the neighboring countries also. ben, aussi dans des pays voisins aussi. If you want to fight and win, Si tu veux vraiment te battre et gagner, you must fight a just war. tu dois faire la guerre avec une guerre juste. Guerre juste. So, before we get involved in any conflict, Avant de se mettre à se mêler dans un conflit, we look at because normally the war is sometimes, most of the time, from politics. souvent les guerres viennent de la politique. Then we look at the issues, Et puis vous regardez les sujets, and then we decide what to do. et maintenant vous décidez qu'est-ce qu'il faut faire. Whether to use peace, Ou bien vous utilisez la paix, talks, ou bien le dialogue, or fight, or both. ou bien se battre, ou bien le tout. So I want to congratulate His Excellency Tshisekedi Je voulais féliciter l'excellence Tshisekedi for resisting the pressure which I hear was being put on him, pour avoir réduit la pression qui était sur lui, not to work with Uganda, ne pas vous travailler avec les Ougandais, solve that problem. voilà, pour trouver une solution. Now, this one here can be solved, Cette histoire ici, on peut trouver une solution. but you should also look at our own long experience. Et il faut voir aussi notre longue expérience. My proposal Ma proposition, is to solve this problem completely. trouver une solution d'une façon complète. Have ceasefire in place Mettre un cessez-le-feu en place, where they are now. là où ils sont, No more fighting. pas de combat. And then the Kenyans come in, Les Kenyans vont venir, and then that disengagement you are talking about takes place. et à ce moment-là, on va diviser les forces, And then we solve the whole problem. et on va trouver une solution dans ces problèmes-là. Vita yetu imekuwa miaka mingi, ukabila nayo imekuwa noma sana. Ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, batanyuka bataratinya umugayo. Ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, batanyuka bataratinya umugayo. Hakuna hata ya maimai na hizo zikusiza kirwaneho, umilo na yale makundi mengine pamoja na M23. Vita yetu imekuwa miaka mingi, ukabila nayo imekuwa noma sana. Ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, ni nyungu za abagabo, batanyuka bataratinya
n'inyungu z'aba bagabo, n'inyungu z'aba bagabo batanyurwa bataratinya umugayo. Kuna siasa ya kutuita Wanyarwanda, ila nyinyi hamujui nini naendelea. Wanataka tufukuze nchi yetu Kongo. Tukifika kule mtaulizwa udungu, tukifika kule watawanyang'anya udungu. Wanataka sisi tugombane, wanataka sisi tugombane. Ila ndiyo faida yao, ila ndiyo faida yao, ila ndiyo faida yao, ila ndiyo faida yao. Vita yetu imekuwa miaka mingi, ukabila nayo imekuwa noma sana. Inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo batanyurwa bataratinya umugayo. Inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo batanyurwa bataratinya umugayo. Hakuna haja ya maimai na hizo vikundi za kirwaneho, kumilo na yale makundi mengine pamoja na M23. Vita yetu imekuwa miaka mingi, ukabila nayo imekuwa noma sana. Inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo batanyurwa bataratinya umugayo. Inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo, inyungu z'aba bagabo batanyurwa bataratinya umugayo.